Kajingkam Presiden Barim ke HNM Ribhoy wajid makri baka HNM Ribhoy kala khliap lamano naikleng Vice President ke Ribhoy unit upa Sumar Lingdo uloong bakate kajingkren jongu kamlong ke basisya bat kaseng HNM Ribhoy kadang ne menta syusyu uloong kajingphet kedekot na kaseng ombaro Henry tangkat tu katne kibala syabe seng no Kajingkren Presiden Barim ke Ribhoy uba ajid makri takabaong bakaseng HNM kamdon kiriti penyat kam kirung kimi kat bamon nakliang uba bawan nong state Vice President ke HNM Central Body ulah talain yau Presiden Barim ke Ribhoy dak bapen i ya kejingdon ke Court Constitution keseng ya kejingdon ke rukom trikam keseng mansuang kelumar klem perkat ya kejingdon ke rukom trikam keseng Ribhoy District halor ka jingbi ka first list menin kesini nakaliang jong wajib bakri bade Presiden Barim halor ka jing chaw yang seng jungu teng isu ban pau syagi bekwa nutrisional jong Ribhoy nakaliang jungi kum Ribhoy hi nim bandon kano ka kata ka jingmi kidkhot ki kitu kidkhot ki bami nim kasni kidai kidkhot ki bla chawen na kaseng te kumta ni ko panchai chagi pitba baro nang ba kim nung sutu bakla ka HDM apo Ribhoy District kan ya don be kumbaga judon bangin hagani katio ko ban sawan ngin salum ya ga meeting ka bakaki bangi sakhot baro ki unit isakil ki bodon na to ki zone na ki ai barhangta isapni ya ki pitba kiba baka HM kadang im Ribhoy ta Siom tangga jingchai na marba unit uang ba kila kliap lamalot lai so tangga nang pabodon de na mar hakata ka nurim bagi hapchai na mar kumba kapau hi menin gasi bokran ba kani ka tu unit circle yong ba kalayam te kasa tangga nang circle te gizon ki mahati zone ki western zone ki borni ki don ki mi nang pusdan ki unit umi nang pusdan ki dukhat ki nang bun dari misalum ya ga general meeting dah okey boy kata dari jin sai Chai sapi ki pajba kamtam cutu bukan Barim Presiden Barim juga HNM Ribhoy District kumbang ini po sosial media ba kaji ketok kaju kalau kaji syak seng kaju seng HNM hadin bawlami seng hadin syak be jongol seng bawlami semadan po syai sosial media bo ba apa kaseng HNM Indron Constitution la orang momon la betul momon dan apa syai boleh dia ba ceboro bepet ba hakasing HNM kali Constitution mengadun Constitution lu asengnya ka lu ada pra Constitution aseng ba pula di usia melian bagi Constitution ba belum kom di mat rekam aseng hari atau lu berkat bagi syai ba itu keren belum keren kebit juga dulu kalau mau bakal bangun udah berkat ba si prosen jadi bukan ba ketua kaseng bawang ba kaseng dalam bakla kaseng bawang Constitution dan kaseng di negara dalam kaseng kimi pencai ba ini beliau wajib materi ini pencai ba beliau pencai motor ba kumu penthak kaseng bawang ba kaseng dalam Constitution kalau kejingi jumu kejingi dia jumu dengan ni ngai ada umi ni betul ikut bangla sabe ngai kalau usul sabe kita tahu sabe kadi mau berken di Constitution coba Jadi kam tu pasal ni berkawai. Dan umday bu bun thak pat penomba kaya cina Constitution. Nakala kasani ka pendram yunir ba ukot parem ba uday bertekan uday ban na perkat ba tulit sawi keren ba orang ba kaseng nisam kering seng flu kena seng Constitution pusro. Uday kaseng nisam masanya kelasu asyur ka baru usnam ada pra tapi tarik ada pra. Malu tas si baseng ya ka seng HNM haltar apa istilahnya Constitution berkomplikam je paseng haru diksi mendapat haru diksi baru Kali Constitution du terkam habalo kirkhot dong sengi berkuai